Hello. Nameze neza. Hariho ibintu ku isi byemewe gukubitwa. Genda gutotagura ibintu byemewe gukubitwa. Ikintu cya mbere cyemewe gukubitwa inzoka. Burya inzoka iyo ikubise uba ushaka kuyica. Hari ikindi kintu kigira kabiri. Ikindi kintu kigira kabiri cyemewe gukubitwa. Hari imbwa. Burya imbwa niba ushaka kukurya ukayikubita. Burya ikireba. Niba ukora idasubira kukurekera niba bari imbwa ikaraguta. Ikindi kintu cyemewe gukubita. Ikindi kintu cyemewe gukubita. Igisuma. Igisuma yashaka kugikubita kugira ngo ibintu byawe. Ama n'ubundi muntu acacaka kiyako n'ubundi acacaka kiyako. Urumva? Maka kigakubitwa. Burya ni inka. Inka murabona inka ko ari nziza. Inka nayo kuyikubita ntabwo biremewe. Kuko naho hari igihe uba ushaka kuyigarura cyangwa kuyiyobora neza bisaba ko ufite umuntu ukayikubita. Hari ikindi kintu cyemewe gukubitwa. Umugore. Burya kenshi cyane abagore rimwe na rimwe hari igihe bakubitwa bashaka kurira. Nabo ubwabo kubera baba babishaka bagakumbura kurira bikaba ngombwa ko bakubitwa.